Futhi ngesivakashi lomohle khona kushokono sayikhokha ingoma. Johnny Simanekela ngithatha ithuba lokubingelela ngicela kanjalo uvusela kumlaleli. Hayi siyakubingelela Mthetho kaMose. Sibingelele nemlaleli emakhaya. Sibonga nelithuba lenisinika lona ukuthi nathi nisihonorishe njengamajala amadzala ngoba lihlelo lema senior citizen lona. Nangikhuluma kaJohnny Simanekela singakayithinzi ingoma yethu yokuqala lomohle nje akusinikethe ukuthi ngikhuluma ngabani kuba Johnny Simanekela utalwa kuphi vele. Johnny Simanekela udalwa enzaweni yaseNdwabangeni eMhlangatane. Chief wami ngibaba eNhlahlaza. Kusho ukuthi ngiliswati mbaba ngwekudalwa la. Stage names bangathi ngaJay Manekela ngumusic ngoba umusic sekunamalanga ngwendile ngikonje nami ikhona ingoma engicabanga ayikukhe. Asingachitheka isikhathi Johnny Simanekela usiphi ingoma yakhe eqala lomhlanje la ekuseni ongafisa ukuthi sigene ngayo kulolu hlelo. Sicela ngengoma bahlonishwa ingoma yaJay Manekela sisebusweni bakho. Sayenda le kubona indithuna ngaphosise. Sigena ngayo ke lomhlanje la ehlelweni hayi ke sinikethwa leyo ngoma ke ngiso ke sivakashi sami Johannes usile ngoma lena wayicopha ngawuphi komnyaka Johannes nangaphosisi ile kubo 92 ngoba ku-music Mthetho kaMose kunendvodza lekumele ngiyibonge nawulalela tonke letinto letikhalako lapha 90% wadudlalwa ngimi keyboards konke nje ku-arrangewe ngimi ngakwenta konke but umculo kangisida kakhulu uBlack Mose we-Soul Brothers ngoba la ungalalela nje le style seZion but i-rhythm ngombhacanga. Nihlala njani na Black Mose? Nitholana kuphi nje nicala njani? Moses sesitholana ngisashayela itaxi njengemlandzeli wabo ke kusukela esikoleni ngisafunda le kubo 70s 75 nabakhokha kakhulu nje album lengayithandza kakhulu le kulikhona kuba indoda ngiyo le yangenda ukuthi nginami umusic nasenda tingoma tethwe esonveni ngoba ngilengiliza yona original
ukhaze ukuthi-ke nangilalela le rhythm ye-Soul Brothers bese ngiyacabanga nami ngachinja lento ngiyidlale ngifake lokhu lesikwenze eZion kube nema-instrument kwaba ngimi-ke lezawoni lekuqala lelaqala kudlala ingoma ye-gospel noma ye-Zion ngama-instruments kuze kusukela lapho-ke sabangijoyinile-ke labaningi sokuyeva bathini bafundisi bakho ikakhulukazi ngaleso sikhathi ngoba ayizawona i-instrument yakhona wena sochama lethi insimbi ufaka satane ekhathi esontweni manje so besisebenzisa ukuthi iBhayibheli liyavuma ukuthi uNkulunkulu siyomdumisa ngayo yonke indlela ezonke ngasiko lokubi ngiphathike kenyalo onke amasonto vele sekayasebenzisa ama-keyboards konje ngimi lo waqhamuka naleli line leli ufuna ngayelani nginike i-award njalo-ko Jones bowusanza kusicocela ukuthi kulijalo okutalwa emakhaya phasi le eMbabangele ufika njani sofika esilungwini eMbabane eMbabane I think ngaphosa sengifikele kubo 80 ngafika 83 eMbabane ngishayela i-taxi la e-bus rank so ngishayela i-taxi isikhathi lesidze ngase lapho-ke sengivula iManikelas record bar ngiyoke-ke leya phakamisa ligama lakaManikela kakhulu ukuze latiwe nje emhlaba wonke njengoba selatiwa manje ngifika kanjalo-ke eMbabane ngifika ngingi-taxi driver ngisebenza lapha e-taxi rank i-taxi rank isela kuthiwa kuse-bus rank lenzala khona nyalo sekupakwa imoto besebenzela lapho-ke so ngilapho-ke ukhanze ukuthi-ke i-Soul Brothers nayinemashow la sihlangana kakhulu lapho-ke kanti bese sinayo indlela yesixhumana nayo naMoses so-ke nguye-ke lo munye lo wangenda ukuthi eyi angibe mningi vele ku-music ngagcina-ke ngivulele iManikelas record bar so indvodza nje lesibambene nayo kakhulu sifanana nabhuti vele nanyalo solo simunye kakhulu siyasebenzisa siphi ingoma yakho lenye lokathatha siphize siyidlaleke njengoba ngibonile uyayithanda kakhulu iSoul Brothers Manikelela ya sitothatha ingoma yeSoul Brothers babukele emakhaya angathi noma siqale ngeslow number ingoma lethi mama wami ya sitocala ngeslow number ngoba bomake ngibole basendeza bakhona eveni vele sibobadumisa ngaso sonke isikhathi